Amen and amen and amen. Amen. Uyathi nje angiqondi kahle lo mhlabelelo bengitawuhlabelana kahle nje ngithi noma ngibhema but kunale part lena lethi ngingu Jesu angithala la ngisakuwe Nkosi sango nje ngenze hlophe kazini elo pe Calvary. Amen. Bazalwane asithandaze Nkosi uNkulunkulu siyabonga so siphile livi lakho leli limana leli fananiswa uNkulunkulu lona amandla wonke nenjabulo nentokozo neliwayini elimnanzi lelipile lazela loya kamnanzi babe ngilo leli senta sijabule kwekuthi we are in the presence of the Lord. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. Sesifundile kabangcwele safunda from the book of Psalms 59 and 60, then Genesis chapter 3 verse 8 to 15a, as well as the book of Revelation chapter 12 verse 1 to 10. And lala sifunda khona bazalwane excuse me uthi kwase kuba khona sibonakaliso lesikhulu ezulwini umfati embethe. So lana ngifuna nje kwendlula kuletinto letimbalwa umfati embethe. Uma ngabe sikhuluma ngemfati, it is associated with a system. Laphana kuke kwavela Jezebel masifunda chapter 2 verse 20, which is associated with a system leya promoter false teaching. Waphinde futhi uma ngabe kukhulunywa ngomfati sifunda laphana encwadini Revelation chapter 17 verse 2 kwavela ukuthi umfati is associated with harlot. Le ngiyena aletha buphingi kwetenkolo. Saphinde safunda kuRevelation chapter 19 verse 7 to 8 la khona umuntu wesifazane associatewa nebride wekuthi navela umfati vela sithombe samakoti lolibandla la Kristu. So ke into lethi bengithi angithi nje ukuthi balula kancane and then sithubekele phambili kuthiwa lo mfati lona bekambethe lilanga inyanga ingaphansi kwetinyawo takhe enhloko kunemchele kwetinkanyeti letishumi nambili. That is taken from Genesis chapter 37 verse 9 to 11. La khona lo mfo Jakobe abaneliphupho abona letinkanyeti abona konke lokho nalokuyana la khona ngaleso sikhathi. So ke la ku Old Testament uma ngabe sibuka umfati esikhathini esinyenti umanywa kanye neJerusalem noma neZion ngoba iZion o iJerusalem ithathwa njengamakoti noma njengendodakazi. Anginokuhamba kakhulu angivete nje lokubalwa bese ngiyendlula ngiqhubekela phambili. Mase safunda incwadi ya Isaiah chapter 54 verse 1 to 6. Sitathola lokho lesengikuvedile la. Sifunde incwadi ya Jeremiah umprophet chapter 3 verse 20. Sifunde incwadi ya prophet Ezekiel chapter 16 verse 8 to 14. Sibese sifunde incwadi ya Hosea chapter 2 verse 19 to 20. Ngingathanda bazalwane kuwasho lamavesi abe manengi from the Old Testament. Ngike ngasho ngathi le ncwadi yesambulo isebenzisa more of the Old Testament and 70% of it ihambayo landa lapha Old Testament. Ngaphinde ngathi itolo the good commentary uma ngabe silakule ncwadi yesambulo is the Bible itself. And angikubeke ngithi lokunye lokusitako kwekuthi liBible silisebenzise as a reference and
sitibone letinye letinto leti-symbolic la kule ncwadi yesembulu sitibone in the biblical understanding ngoba lana uma ngabe sibuka letinkanyeti labanye bayakusho nguJosefa cishe kuyakhanya nokuthi uyakulandzela, but again this is symbolic. Akusho itolo ngivetele ngathi the things that are symbolic are less important or they are not equal to the reality. Kuyatshengisa nje ukuthi into le kanje kodwa masobona bona bhamba bese kuyehluka, and then lana ke kuyabekiswa. So libhayibheli yilo lelingasibonisa kangcono labanengi lo mfati lokukhulunywa ngayo lo mbethelanga nenyeti netinkanyeti uyaye kuthiwe nguMaria, nguye lona bese uyabekwa zadwetshwa benalethi thombe letho. Liqinisa lithi iyashintsha lento masifika ku verse 6 ubese uyabona ukuthi akusiye Maria lo lokukhulunywa ngayo, and kusivetele ukuthi lana ingathi kuneli window lesilibukako noma lesibuka kulo kukhulunywa nga-Israyeli. Ngiyabona ngitawufika kuye masinyana. Uthi ke abethethwele wakhala ngenxa yemelo nekusikwa buhlungu bekubelela. Sitawukhumbula lana kwekuthi la kukhulunywa kahle kukhulunywa nga-Israyeli kunguye lotawuniketa indvodzana lenguJesu. Jesu ubuya ka-Israyeli, utalwa ngu-Israyeli. Jesu uphuma indvodzana yaDavide, loli gatsha noma loyipande yaDavide. Now kulokhu nasikufunda lokho kusitshela ukuthi Jesu nakukhulunywa ngemhelo nangekusikwa tinhlungu tekubeleka ngesikhathi Jesu atotalwa kwakukubi kakhulu ngaleso sikhathi leso ngobani Augustus noma ngubani kwakumatima boTiberius kubanjana ngetihluthu Jesu nakatotalwa waze wangatalelwa ngisho nasendlini, watalelwa emkhombeni lapha la kuhlakunathe khona tinkomo kwabuthwa into wentiwa nje lezo ndlela leyo kwaba matima kutalwa kwaJesu. Nakatotalwa Jesu simo semaJuda, simo sebantu baka-Israyeli sasingasiso simo lesasikade silula. So lokhu kuyasitshela ukuthi uma ngabe Jesu atalwa etimpilweni tethu akatalwa kulesinye isikhathi kuthi into tonke tisihambela kahle, akatalwa kulesinye isikhathi Jesu konke kuvumelana nathi, lesinye isikhathi letinto tisuke tiphambene, kodwa Jesu noma kunjalo ufanele ukuthi atalwe in a very bad or in a very compromising situation engathi cha Jesu akake kutalwa, but naso sifike lesikhathi ukuthi atalwe Jesu kuthe lokumvimbako lo. Kwavela lesinye sibonakaliso esizulwini kunyoka-ngwenya lobovu lomkhulu anetinhloko letisikhombisa netimpondo letilishumi nemiqhele lesikhombisa etinhloko takhe. Umsila wakhe wawuthula ingxenye yesithathu yetinkanyeti lesibhakabhaka wathi lahla emhlabeni. Nyoka-ngwenya wema embi kwalo mfati labe setawubeleka entela kuthi aluminte loluswana alubinde lusabalekwa nje loluswana. Lana sibona impi ezulwini kumbe umuntu akendlule kuloko kwekuthi kunetigaba leting-4 tekuwa kwaSathane. Nyoka-ngwenya nguSathane la sesifundile le kuGenesis chapter 3 sibonile verse 14-15 kwentekani nyoka yeda yatokhohlisa yeda lengihlebi sekukhulunyiwe ngayo kahle. Now nyoka-ngwenya nangu lapha umhlebi uSathane umkhohlisi wemhlaba wonke weta la emhlabeni watokhohlisa. Kwekuqala Sathane uwa ku-glory, i-glory lebekanayo wawa kuyo. Kwesibili kuwa kwaSathane ngesikhathi sekuliwa naye emazulwini ingatholwa indzawo yakhe alahlwe emhlabeni. Kwesithathu
kwathi ukulwa kwakhe kwaSathane kuthi kwakhona la emhlabeni aphinde futhi alahlwe ephansi emgodini. Kwesine kwekuthi Sathane athathwe awufakwe emgodini lona emkhawulo noma aye kuyofakwa emlilweni. So Sathane uyawa kumanje kuthiwa wema phambi kwalo mntwana lebekade awubhelela. Siyabakhumbula boHerodi kwawuthi bebamgadze kanjani lo mntwana lebekade awubhelela, kwawuthi ufuna nje ukuthi afe amasinyane. Wazi wathi Herodi, ngitsheleni ngicela ukuthi nasenibonile ukuthi ukuphi lo mntwana ningitshele nami ngiyohamba ngiyoguqa kuye, kanti ufuna ukumbulala. Wathi uNkulunkulu lo nguyise wakhe akhuluma na foster father Joseph, wathi thatha umntwana ubalekele eGibhithe ngoba Herodi ufuna ukumbulala umntwana. Nyokangwenya bekemile akade kunalubeleka loswana, akade uthi nayiphuma isindiso na Israeli adalelwa umsindiso wakhe amgwenya. Wamthatha uNkulunkulu wayombeka eGibhithe lapho ahamba obhaqa khona sikhashanyana. Tuwake lapha na ufunda lo mbhalo, inyokangwenya waliwa naye ezulwini. Nakuliwa naye wafighter back, wazojikwa phansi emhlabeni. Waliwa ngani? Wafakwa isikhali, weshiswa ngumlilo. Uma ngabe kuliwa impi, kuliwa kukholwa kulwe nekwesaba, kulwe kungabata kulwe uyabona leto tikhali leto ntona tikhali kwasetshenziswa tona ezulwini. And Jesu nakaza siphambanweni waso uyamdisarma Sathane tonke tikhali takhe. Masifunda incwadi yabaseKolose ukuthi he disarmed him, wamthela ngelihlazo amehlule sheshalazini. Incwadi Sathane libeka ibhalile asibeka ngayo amaqala, Jesu wayithatha wayibethela esiphambanweni. So Sathane nguye lo khulunywa ngaye lapha, lo nyokangwenya lo wehluko. Kodwa na ke Sathane still has an access emasolweni. Ngikusho ngani lo? Noma uNkulunkulu angwele kangako, ungwele uNkulunkulu siyasho njalo, kodwa uNkulunkulu uyamvumela. Simbonile amvumela ngesikhathi saJob, simbonile nala uthi umangalelo webazalwane. Asentu olufunda le verse lami bangaze bathi bantu hayi lo muntu uzonjani, that part of verse 10, but let me just read all verse 10. Ngeva livile likhulu ezulwini lithi, nyalo insindiso nemandla nebukhosi sekwaNkulunkulu wethu neligunya sela Kristu wakhe, ngobe sewulahlelwe phansi ummangaleli lo mangalela abazalwane bethu kuNkulunkulu imini nebusuku. Sathane kwamanje uhleli unesithuba sokuthi akaba ne-access. Lenzaba yekulwa alahlelwe phansi emhlabeni kuthiwe nako kuwe mhlaba isengafiki. Uyasimangalela Sathane. Jesu asimelele, sithi sinemeli, uyasimelela. Athi nakathi uyabeka athi Jesu ngamfela babe. Yebo qiniso kunjalo, ukonile kodwa na babe ngamfela. Aplide. Jesus is our intercessor. Ngesikhathi simangalelo, Jesus is our intercessor. Labanye ba mistake Michael, mistake ukuthi nguJesu lona tingelosi takhe khabazalwana nguye Michael lona unaletingelosi letingema associate letingalanga kuye letimelane naSathane. Sathane wamdala yini uNkulunkulu? Sathane wadala netingelosi tebumnyama kodwa uNkulunkulu wanika ichoice, wanika kuSathane ukuthi angatikhethela, angadecide into, wanika nje wonke netingelosi tonke wathi niyothi ningatikhethela kodwa ngayindlela lefanele kanjalo ngayo. Sathane wakhetha kufuna kulingana naNkulunkulu, wakhetha ukuthi naye akasale adunyiswe. Wathi uNkulunkulu wrong choice. Nebalandeli baSathane nabo bakhetha uma naSathane ingcenye yesithathu. Nakunywa ngathi inkanyeti kukhulunywa ngale tingelosi ingcenye yesithathu.
uyabona ukuthi choices ethu indlela lesikhetha ngayo noma sikwatile noma sijabulile noma sinjani automatically indlela lokhetha ngayo ikwenza ube umlandeli waSathane noma ube umlandeli waMichael ingelosi lebetinga la Michael letinga kuSathane. Uma ngabe ukhetha kungabanda ukhetha kungakholwa ukhetha uhlala in the land of disappointment, of anger, of what you have already chosen to be an angel of the devil. You have already chosen to be a follower of the devil. Ngoba Satan uhlale amunyu ufuna kulwa ngaso sonke isikhathi. Kodwa na siyathola lapha ukuthi uNkulunkulu uthi ayizange iphinde sathola indzawo yakhe Satan emazulwini. Noma namuhla angaba ngumuntu ongathi uyasimangalela kodwa lokusijabulisayo ukuthi Jesu uyasinxusela imihla ngemalanga. Ngoba uhleli Jesu ngasekunene saNkulunkulu. Asikemi ngemandla ethu, asikholwa ngoba sikhona, kodwa kungoba Jesu is interceding on our behalf. Uyasikhulumela, uyasimelela. Kumnandi bazalwane kuba nemmeli. Uyabona ummeli ngimbonile asebenza. Ummeli nakemele indzaba yakho umtshele onke lamaqiniso. Uyayibuka abasiyayisho ipossibility ukuthi kungenteka lento lena ibe kanje kodwa ingenteka ibe kanje. Na ufika lapha kule language lekhulunywako longayikhona wena leyathiwa ngulommeli lekakhulumela kuplidele ngayo your lordship Nkosi yenkantolo njanjanyana worship into letinjalo wena awukwati ungasuthi hawu baba noma make akukhulunywa that language lapha. Uyahlonipha noma uva ukuthi uyanyatheleka. So Jesu uyakwati ukuhlonipha sihlalo saNkulunkulu. Endike lapha lo nyoka ngwenya walahlelwa emhlabeni. Kuthiwa lo mfati wasuyathatha kukusikhathi la khona abazalwane libandla like lihlubetheke khona noma tahlubetheka khona libaleke lokunye siyabaleka abazalwane lapha emhlabeni sitha sisihlukubetha sibalekele Sathane ngoba une-access la une-access nangane. Angiphetheke ngalamagama noma bekungeka fanele uthi ngiphethe ngawo sengiyeba verse 11 uthi bamehlula ngengadi yelungu nangelive lebufakazi babo ngoba abakuthandzanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Can I just talk briefly lapho ngiyeba abazalwane bengakafanele ngifike lapho laba nalithi live laNkulunkulu bamehlula ngengadi yelungu kusho ukuthi the death of Jesus Christ was their assurance. Kufa kwaJesu ngiko akusento yokufantasizwa akusento ukuthi simvele ebuhlungu but is our payment. When we fear we put Christ first. Ukuthi safa na Kristu wanqoba Kristu wavuka Kristu. Number 2 nange bufakazi bawo uyabona bufakazi bukumisa against imililo yonke emhlaba. Bathi kule ndoda bayimpumputhe yethu lafakazi bayo bathi wena kwenteke njani sitshele ke lo muntu usono nalo wente njena yathi le ndoda ukuthi isono noma ngasiso soni lokho I don't care but what I care about ukuthi emehlo ami uwavulile bengingaboni yalo sengiyabona ufakazi uma noma ngathwa na inkemba noma ini akumuntu ngita ukufa ngifakaza nokwenteke empilweni yami wegcina abakuthandzanga ukuphila kwabo. When they look at their lives, they don't see themselves, but they see Christ. Whereas even if we die, we have the resurrection opportunity. Let us pray. Babelolungile siyabonga. Sibonga ukuthi namhla ekseni phinde usivuselele Nkosi. Kakhulu Nkosi ngokuthi sikubone kuphila kungasiyo into yesikhashana. Sikubona kuphila kungasiyo into lephelela emoyeni kodwa kuphila kuyinto lesiqhubeka nayo kulokuphila nakuletawo.
Sincede uNkulunkulu singabalekelani nawe. Sincede Nkosi singalahlekelwa udlelwane bethu nawe. Babe wethu lolungile noma ngabe sekuthethe inhlupheko asathi kwekuthi ukhona Kristu losincusela njalo. Asathi ukuthi sinikwe tikhala kufa kwakhe lesiya sikhali lesilwa ngaso kwekuthi Sathane wehlulwa kufa nekuvuka kwaKristu. The cross of Jesus Christ became our payment and the empty tomb became our receipts. Nasihamba sibuka siphambano, we see where payment was done once and for all. Masibuka the open grave, we see the receipts that he resurrected from the dead. My God and my Father, bless us and bless you, all your people in all walks of life, and make this day, oh Lord, to be a victorious day to us all. We pray in Jesus' name, amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen. Be blessed, bantwana bekhaya, niyathandwa ngamaZulu. Babelolungile sesibongile Nkosi ekuseni egameni likaJesu. Sibonga Nkosi nomusa lomkhulu